a mediante el orden del Gobierno Nacional y Philippine National Police que temporariamente descansaanay con la operasyon del PNP kontra droga prohibido para dali camino con el internal cleansing na PNP mismo. El Zamboanga City Police Office no hay descansa con el DILA deseo para ayudar con el kampanya del Gobierno Nacional contra el droga y hace porsigue siempre con el DILA operasyon na manera de hindi aresta, sino el continua el rehabilitation program di ila para kung kilos mga yaman surrender na di ila o plantokhang, idali pa kanila entrenyo i trabaho. El overall supervisor del Healing in Oneness and Policing through Education Community Intervention Programs for Surrenderies o HOPE program del PNP na Zamboanga, Chief Inspector Ellen Galvez habla que sila optimismo pa siyempre na di ila psychological operation program para pelya con el droga prohibido sin uso de armas de fuego. Mas mafuerza ay queda el programa del whole program considering mucho del mga fuerza del PNP queda available para ayuda ka naman na esfuerzo di amon que onde ay asigita todo proseso na 99 barangay considering that we already have more than 11,000 surrenderies. So pakabada el District 2 na di aton screening program para sabi kita ko sa intervention di ba kanila i-ara gani ay prinsipya kita el di aton nuevo skills training program and holistic intervention for the surrenderers que estaba na Police Station 11 Central. Este día ya principia el DILA orientation program na klase del más de 20 mga volunteer surrenderies desde diferentes mga barrio donde sila el entra eskwela de 14 días entreño na construction y el DILA oral examination por medio del TESDA. Si gradua sila, el recibí sila mga ekwipo, valor de 10,000 pesos desde dole. Estaba ng programa del mga congressional fundings del mga kongresista del syudad, kongresista Celso Lobregat y Manix Delipe. This is our first day but el cosa lang yo ta pwede mira gayot na kung anxious también el dia aton mga pobre biktima de este illegal drugs menace in Zamboanga City as we consider them our victims. So kung anxious namin sila kosa ba el mga ayuda ke pwede liba kanila el diaton gobyerno through the group of hope on the gane el lead agency diaton aki el diaton Philippine National Police, particularly el Zamboanga City Police Office. Asigun con Galvez, este tadali mira que sincero el programa del PNP para leva el cambio vida con el mga surrenderies y hindi verdad que tamata sila con kilos mga yaman surrender kanila del mas temprano. El continua asigun sila este programa ng mga barrio del syudad. Si quiere asigun saka con este kurso, expresa lang di ila interes na opisina del PNP na Zamboanga City Police Office o na mga barrio oficiales del syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.